provinsi? Aceh Darussalam. Buat suaranya. Itu Banda Aceh, Sumur itu Medan, Sumber ada di Padang, Riau Pekanbaru, Kepri Tanjung Pinang. Jambi. Jambi itu Jambi, Sumsel itu Palembang. Bengkulu. Bengkulu di Bengkulu, Lampung di Bandar Lampung, Bangka Belitung ada di Pangkal Pinang. Namanya? DKI Jakarta Ada di mana? ada di Jakarta. Jawa Barat Bandung, Banten ada di Serang. Jateng. Jateng di Semarang, DIY di Jogja, Jatim Surabaya, Kalbar di Pontianak, Kalteng. Kalteng Palangkaraya, Kalsel di Banjarmasin, Kalimantan Timur Ada di mana? Ada di Samarinda, Sulut di Manado, Sultan. Sultan di Tupan, Kalau Gorontalo? kalau Gorontalo Tetap di Gorontalo, Sulsel di Makassar, Sultra di Good. Sultan di Mamuju. Balinya di mana?